Kani gadega Batisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Kakanhun Nonghikai SSA ki badan hapok Kshatri jong ka All Meghalaya SSA School Teachers Association menta ka sngi sajan khat pratrik unailar kalapan bena ba kalapan sange Shwa Shipor ka Jingïakhih baladep pen bena dangshen ban pen sedang naduk ka arpo tarik mentau benai nailar hadian bau menteri ramba ka jela u konrad ge sangma ulakular ban pelaj no ya ketulap ka pasakut lasau benai kenti sya barok Nonghikai SSA ki badan ha ka jela barok ka wei. Uba Laforius Marngar, Presiden ke All Meghalaya SSA School Teachers Association, hak Jingïakhih bat kilat patai kubor Hashlong Press Club. Ulai itu bau Menteri Rangba Kejela hadian ke Jingïakhih yaki nongilam ke seng hak khan riu tarik. Ulai itu bak Jing Slam ban pelai ya ketulap ke ba sau penai kenti jongki Nonghikai SSA hak Kejela dainamar ke Jing kentai jong u ban soi ya ke Jing bu Jing tho jong ke Project Approval Board jong ke Ministry of Human Resources Development ke Sarkar Pedeng ke bala shim ya ke rai ban khatino ya ketulap jong Nonghikai SSA Upper Primary naga arpo hajar saus pa khandai pulai syaka arpo hajar shibnai kat ba ya Nonghikai SSA Lower Primary naga khat khandai hajar saupusau tingka syaka khat san hajar shibnai uni unong yalam Nonghikai SSA ulayatu ba ka sarkar jela kan supply no ya kani ketulap hadian ba menteri rangba ulakular ban soi ya ke jingtho jong ka PAB ka Ministry of Human Resources Development tang namar ke jingpen bor syaba palat Nonghikai SSA ban pelaj no ya kani ketulap ka baki dei ban yo hak ju ka por ulayatu lada ka sarkar kam pelaj ya kani ketulap kani ka kenhun kala dep pen up lupa ya ke Jingïakhih ban pen pay score ya ka sarkar. Halo karai bagi nasim bagi Jingïakhih nolong kahwai tarik bagi la yarai ke Jingïakhih jong idegi asion jong ka Agasta bu Baro Hills bagi pelong di Jingïakhih nolong ba le carali na den jongki di pra tarik jong benai Agos de halo ke Jingïakhih jong te ke sarkar ka susat jarjar tingi pelong ke general executive committee jongi harde ke general executive committee pan ke Jingïakhih jongki ngelasim ya karai ba ding saat menteri jong sarkar ban pelaj kan ketulok jungi Nonghikai SSA sau benai kebasak madu benai April adu Julai tingilai sim ya rai ban diman sarkar ban pelaj no Shwa ka arpo tarik mentau benai lagi melak ban pelaj nilabu ka plan nam tajungi bengilai assisting on demonstration hai ke district ibo per but nagle kidung kam jong central body berapa min pensyong perlong ne shlong te hak bagi layak ya kateng hak khatlai tarik ilawan bu memorandum nila ibu memorandum chief minister halo kateng jingdoa how deputy chief minister how education minister baru SPD tinggal layak ya kateng nila layak arsni nila kendu SPD ni ko tila peni e jing e babli kimyo e tulok beli bengimla banyo e tulok bejungi halo kita jingla banyo e tulok nila keren sandi nila tai banyo director tiu ong ba ke jing suki bunyinya betul betul senem jong gini kisau benai gede lor ba slim ke PAB napok central ban rai te ngilai keren ngilai tai ta nak e kada bolong ta kada bolong ba nagle ka PAB bengiyo bengilam apok ki media bengi bat ya kene ngidang le arti ai ban pensisha su ya kata la e kade ne muncin sisha ba yaki LP school ka salary ke jungki ke bayo arpo hajar saus arpo hajar sauspa kendai flight tingkat 8 hian arpo hajar tingkat dinanta yaki LP kibadai banyo khat kendai hajar kendai spa sau flight tingkat kila penhian no syaka khatsan hajar de nagaling jung SPD nak kendai hajar di penhiar syaka khatsan hajar nak khat kendai hajar sau di 8 hierno syaka khatsan aja kata kum ke PAB ti ya kane ngilai ya keren ban nagalem mu SPD ti sini uba usar amrus marak ilong ba ya kate ke jingduna ki ha ban keren ban state government bagi apan ber ban pengiraju bet kum bangiyo bo sikata ti ha kasi bobut ngilai ya wan biang sulong ngila ya persang ban liwat ni kendu chief minister tinggal bu appointment ngilai kendu chief minister par khadlu tarik ha ingsa junu men step te abangi hindu ber chief minister ulai ga jubi ke takadam bar jing slam gede ban nagalem jungku bum tre ban sign ya ketika minutes balai rai da PAB
te wong ba ha jing dawa jong sarkar ga jing dawa jungi Nonghikai man kapor umpan se ha ne ha te ka tayo bola de pesan yang terminit bola rai ba ka sutulop jungi ba ka te ka PAB ga de ka te ku mengiyo jing tip dan nagaleng jungi ku om ne ni ngale RTI wala kata pero RTI jungi ngilaya digane mengilale ante te ngin hadu belayo jing tip company ekane tingin senang percaya su rega jing tip mengiyo media ta de kumta Dina kata daw bau chief minister ting step dia keduk handle tarik. Lu akan saya ini bau supaya syak mutakat tu kan ne habakut jong ne benai. Lara kamla ban lo bumta sa sim no step ko shong api kan dia menta ya syak. Kat bakut ne benai na le try level best tu ban pelaj ka tulok bejongi how ne benai ban wan. Kemud how ne benai ban menta kan pendet ban le kot islam ban next month min yo salary bejongi. Jadi tak kata bagi wat ne badak tiga rai bagi lamut ban pelong ka darna apoi tarik Haga Jingïakhih meeting nagalegi garohil selection menin ila ay garay bangin ya Pynsangeh no tanagaleng no west hasil badi member badulang bangi ila ong banya ngini sngap ya di ong chief minister ng Pynsangeh Shwa tanagaleng na southwest hasil bidang isyo menin ila Pynsangeh Shwa tanagaleng na riboy district ro ngila sim ya garay bangin ya Pynsangeh Shwa tanagtakadaw niwan ne kung central body beroway ban sim ya garay bangin Pynsangeh Shwa katukat ne bat lada kimla ban penpoy dengan penyo yang tak salary jungi pasal naik besar bat ngin sim dah wei pat ka step bagumno bangin yakis persyak bat ka government sa sistem pa